Thobela, ralocha, moshate. Ke le amogela mo channeleng ya rena ya semoya ka Dr. Magabo Ramabulana. Le kgono ke rata gore bolele ka ditsela tše mmalwa tše e leng gore badimo ba rena ba bolela le rena ka tšona. Mara before re thoma ke kgopela gore le subscribe le like page ya rena yeki ebile le re bele le bona mowe nke le kgotle mowe gore ka mehla ke upload video le kgone go tseba gore gogo Magabo o le go na melaetša le tshwaretseng yona. Okay, badimo ba rena ba bolela rena ka tsela tša go fapana, so today re tlo bolela ka tše mmalwa tše e leng gore motho e le gore ga se atle kore motho e le gore maybe a ka ba ena le pitšo ya go yo thwasa ya semoya mara ga sa tlhaia a ka thoma go lebelela tšona ditsela tšeue. The next time re tla bolela ka tsela tše e leng gore motho ga se tebile a thwasitše goba a butše moya, motho le gore o na le pitšo ya semoya, o na le spiritual gift, then o santše a tsebe gore na okay badimo ba tla ba bolela lena jwang le jwang. And gape ye video e ama le batho ba e le gore motho wa ona ga ana mpho ya semoya ka gore re le batho ka mokana rena re bana ba modimo, re bana ba badimo, so se ra gore go na le ka mokgwa e le gore ba tla ba bolela le rena ka gona. Ge ke bolela ka badimo, ke bolela ka badimo ba fapana, go na le mehuta e mebedi ya badimo. Go na le badimo ba semoya. Badimo ba semoya ke ba keleng gore ba bile le seabe mo tlholegong ya lefase. Ke sa tlo le botša ka yona. Ra buša gape ra ba le badimo ba e leng gore ke kore batho ba borena bo kuku wa rena le boragolo ba ba tlhokofetšeng bo kuku le boragolo kuku jwale le jwalo. Le ba bangwe batswadi ba rena ba setse ba tlhokofetše, ene ge ba setse ba tlhokofetše ba ya mo leseding, then ga ba ya mo leseding ba tla go rena ba tla jale ka badimo ka re le bona ba tlela gore šireletša ka ra meleko ka mokana ga ena ebile ba tlela le gona gore fa dimpho tše ba tlang ba re tshwaretše tšona. Sa pele ke rata go le botša gore badimo okay re sa tlo dia video le se ke la tshwenyega le re tla ba re bolela kudu ka tlholego ya lefase, re tseba kudu re kgona go understanda gore modimo ke mang, re kgona go understanda le rona badimo ke mang. Badimo ba gona, badimo ba phela, badimo ba ka fase ga modimo, ke tlo le tlhalosetša ka yona. Okay, go na le tsela tše mmalwa tše e leng gore badimo ba bolela le rena ka tšona. Ka ke setse ke boletše ka re batho ka moka mo lefaseng re na le badimo. E ke bolela ka badimo ke bolela ka di-ancestors. Ka moka nna re na le di-ancestors ka moka na rena ke bolela ka di-ancestors, ke bolela ka di-guardian angels, di-spiritual guides jwale le jwalo. Ke bona batho ba e leng gore kore ba bile le seabe gore re be mo today ke ka baka la bona. Ga nkebe se ka bona nkabe re se gona. Ene le rena mohlang re tshepetše mo lefaseng, as long as re tla kgona gore re be le bana jwalo le jwalo, ge re sepela mo lefaseng le rena after mengwaga e mentši re tla boa as re le badimo ba ditlogolo tša rena ba ditlogolo khukhu tša rena. Ke ka mokgwa e le gore bophelo bo sepela ka gona ka gore le ge re tlhokofala moya o e tšwa mo nameng, nama ya bolokiwa mara moya ola o sa phela. Moya ola gona le mo e le gore o ya gona, ke ka moo re tlo reng ra re motho ke badimo. Moya ola yanong e bang e ba jale ka badimo. Ke rata go le botša gore badimo na ka mokgwa le re ba bolela le rena ka gona kudu ge le rona o na le dimpho tša semoya goba a ona dimpho tša semoya mara go na le ka mokgwa le gore o santše o theeletše ge ba bolela le wena gore o kgone go kwešiša melaetša e le gore e tla mo go wena. Sa pele ba bolela le rena ka ditoro. Ditoro ke nngwe ke ntho mathomo ene ya bohlokwa. Se se ra gore go le wena motho wa nama o phela go lora o se ka napa no bona ka re ditoro tša eno ba ditoro fela. Toro nngwe le nngwe ye o e lorang e na le meaning ya yona, e na le molaetša o mogolo ka mogare ga yona. So o thoma o tlhokomela toro tša gore o se ka hwetša o šia melaetša ya bohlokwa, dilo tše le gore di tla go phediša mo bophelong, dilo tše le gore di tla go protecta ka ramana ba a gago. Ke ntho engwe ke bohlokwa bja toro. Nako tše dingwe o kgwetše le gore yena ancestor wa gago goba badimo ba gago go na le mongwe le gore ga se a robala gabotse, moya wa gago ga se o robala gabotse goba go na le tše le gore o sa di bilela mo lefaseng gomme o kgona go tla go wena mo diponong
e leng ntho la gore o nyaka thušo ya gago. Ene mo ditorong ebile re sa lebelele badimo ba rena fela, nako tse dingwe go na le motho mongwe le gore go na le ka mokgwa le gore o tlhokofetša ga botlhoko, motho a sa robala gabotse, wa kgwetša motho o molora mara ga o mo tsebe o phela o molora, ya ba re motho yena o bile connected le wena ka tsela e itseng, o kgone go bona gore motho a ka nkwa ke bolaya le yena goba motho ke ena tla go nthuša, whether o na le dimpho tša semoya go bana dimpho tša semoya, ka dithapelo motho a ka kgona go nthuša gore ke kgone go robala gabotse. Sa pele, okay, ke setse ke boletše gore ya mathomo ke gore badimo bolela rena ka ditoro. Ya ba ntho la gore ge o le motho o swantse ke thute go leka go tlhathola ditoro tša gago. Maele a ka mo go lena ka gore nako tše dingwe ra lora bošego, mara ge re o tsoga fela re lebetše. Ya ba ntho la gore a kere o kgwetše le gore wa robala, wa lora, mohlomong o ile wa phafarega, o ile wa thena, e sa le bošego, wa thena wa lebelela o facer side ye nngwe, go yo robola gape o lora gape. Toro tsela tša mathomo tsela o feletša ebile o di lebetše, go yo tsoga mola wa kwa gore go lora gona ke lorile mare ke lebetše, ene ke ya kwa gore toro la e be le bohlokwa. Ya ba ntho la gore gantši go setse o phafarega o tšwa mo torong, ga e le gore o na le phone ye le gore o kgona go recorda, le ka go recorda phone yela, I mean toro yela go tloga mathomo go fihla mafelelong. Ka nako tse ngwe nkare o engwala kgotsa le gore maybe ke etelele go engwala ene o sa tshwere ke boroko, ebile boroko la go tla ba fela, ene badimo ba sa nyaka o tšwela pele le go bolaya le wena goba mohlomong o sa sa ebile wa mošomong or o ya sekolong. So ya ba ntho la gore ge o lorile o bone gore toro ya gago o ka e recorda bošego, mola go sele o le free o se busy, then o nna fase o ka engwala fase ge e le gore toro ya gona e na le melaetša ya bohlokwa kudu-kudu. Ka moara ga toro go na le tšore o swantse o di lebelele tša bohlokwa gore o kgone go hlathola toro ya gago. O tlo lebelela dilo tša tshwana le ge e le gore ka moara a toro eke go bo go ena le batho bao be go ena le bona, and then o tlo lebelela gore ke batho ba mohuta mang, ke banna ke basadi ke bana jwale le jwalo. And then tengwe bohlokwa ke gore na batho ba apere jwang, diaparo tše ba di apereng di bohlokwa. Ya bobedi ke gore batho ba dira eng. Ya bone ke gore batho ya boraro ke gore batho ba le jwang mo difahlogong tša bona, ba bontšha ba thabile or ba bontšha ba nyamile or ba bontšha ba kwele bohloko ka se sengwe na kudu mo kore ga e le gore batho wena o bo ena le bona ka ratoreki ba go thabetše goba jwang go bo go diragala eng. And then se seng gape se o tlo se tlhokomelang ke gore na batho ba e le gore ntse ba bolela ba be ba reng, mantswela a boletšego mantswela a reng. Then go ka lebelela dilo tša mohuta moso o tlo kgona go hlatholla toro ya gago, o tlo kgona go khumana melaetša ya toro ya gago. Se seng gape o tlo check-a le wena ge e le gore o bo le gona ka moara toreki gore wena o be o apere eng, o be o dira eng, o be o thabile goba o bo nyamile na. Ge e le gore le ntho e boletšeng o rileng, ke tšona dilo tša bohlokwa. O buša gape o tlo check-a le lefelo gore na le be le mo kae, wa check-a le di-surroundings gore gana mo le be go le gona go bo go ena leng, ge bane ke dintlo, ge bane ke diphoofolo, and diphoofolo tšona o tlo check-a gore na phoofolo ke phoofolo ya mohuta mang ge e le gore bo nna le phoofolo e be e dira yang phoofolo eke, e no dula fela goba e no tla gaufi le nna fela ya se le dire selo goba e be le phoofolo e le gore e be bontšha e kwatile e nyaka go le tlhasela, ke le tšone tše e le gore le tlo di tlhokomela. So ya ba ntho la gore details kore nto ngwe nngwe ka moara toro e bohlokwa ge e le gore o nyaka gore o kry motho wa go hlatholela toro, mohlomong wa kgone go ditlhatholla mara go na le ngaka tsoko goba moprofeta o e le gore wa tseba gore o kgona go hlatholla ditoro. Then go ya go wena motho moso o mo fa torola ka botlalo go tloga mathomo go fihla mafelelong, o se ka kgotsa o boletše tše dingwe o se o di bolele, o fitlha kwa mmotsa gore a ke lorile mokgekolo mongwe a ntebeletše a apere mašela a badimo, mara kgotsa le gore go boena dilo tše ngwape tša bohlokwa wena wa di misa ne dilo tšela ke tšona le gore di tlo go fa information ka moka e le gore badimo ba le ba gago ba inyaka mo go wena. Mokgekolo a se a bolele o no fitlha go lebelela, mara go lebelela mola fela ka baka la gore wena o tlogotše dilo tše dingwe ge nka bo o di ete go na le meaning o montši kudu gampe.
aga ke tsona ditoro ke gore mo e bene ba example gore o tshwanetse o tlhokomele toro tsa gago and then o theeletse gore na ba reng ka mo torong ka moka e le gore go a bolediwa o checke batho gore na ba jwang ke bomang ba apere jwang jwalo le jwalo go diriwa eng and ebile ba mo kae se seng sa botlhokwa ka mo torong ka mo ke rata go botsa gore badimo ba gago ba kgona go lemoša meleko ge e tla ge mona ba a gago go na le sele gore ba se rera ka wena go na ntho empe ba nyaka go dira yona ba kgona go go bontšha ge le go na le ntho ngwe empe le tlo go diragalela motlho mongwe let's say a kgotse le go na le batho ba e le gore ke batho ba go utswa mo motseng moke and then ba plana ba nyaka go tlo utswela ka gago ba thube bošego le robetse ba tšetše ba tšeang ba kgona go go bontšha badimo e nngwe gape ge e le gore motlho mongwe go na le motlho mongwe o tlo kgwetša kotsi ya sefatanaga accident ba kgona go bontšha badimo re kotsi šiwe yetla ya ba gore ge ba se ba bontšhe so ba ra goreng ke šireletše goba le checka koloi la ga gorena e gabotse na motlho mongwe ebile o bona gore ela koloi ela ka ratoro o leka gore wa brika di-brick tša koloi di gana go tshwara and wa bona gore ge e ka se brike koloi e tlowa motlho mongwe ebile ka baka la letšhogo o bo phafarege ka nako e neuwe bona gore go sele tša koloi ya o iše go mechanic ba check koloi ya ga gorena e gabotse na ke a go botsa o tlo kgwetša le gore di-brick tša koloi ga di gabotse kore ba kgona go lemoša gore eng mo koloing ga e gabotse nama o itšee o ilokiše sa le ka pela ka gore go ka se ilokiše e tlo kry-a accident e le gore o tlo go bala goba ya fetsa ka bophelo ba gago and-e le wena ga o rate gore le go ka phela a o rate gore koloi ya gago e thule ge e le gore motlho mongwe koloi ke taba tša meleko ke accident e le gore ke ya meleko wa tlono go bontšha gore accident e šiwe ya tlane o tlo tse gore ke ya meleko ya ba nthela gore ka pela tša koloi ya go iše mo e ka išang gona ba ithege ba išireletše gore meleko yeo ditlhare tšeo batho ba di foša mo koloi ya gago di ska ba tša ba le maatla ka ya ga ba se ba bontšha gore magodu a etla ka mo lapeng ke ntho la gore immediately ka speedinyana bona gore lapa la go le a thegiwa ge e le lapa la le se le thegiwe ge e le gore ga ona tšhelete ya gore e le thegiwe mare lo ka no bitša mo profeta a notla a gaša tša di gašang ka mo jarateng go leka go šireletša lapa ge e le gore o ka se kgone le go bitša mo profeta mašheleng ga balance ga a lekanele wa no tša letswai la kgorofo wa le tšhela ka re ga bucket wa tšhela metsi wa kgodiba letswai lela la tologa wa fetša wa gaša ka mo jarateng ya gago nampile o dirile se sengwe ka mehla everyday wa dira seo go fitlhela ebile e le gore o kgona go ba le tšhelete wa bitša mo profeta wa ngaka ba tla ba o thekgela lapa la gago ka gore lapa la o thekgiwa magodu ga a tsene mare lapa la o se thekgiwe magodu a tsena ka re magodi ge ba ya go utswa ba dirang ba ya dingakeng go na le mo e le gore ba ya gona go ba letlhare tse le gore ba di šomiša gore ge ba tsena ka mogae ka moke go se ka ba le motho ya ka tsogang re tla tarobolela le yona ka botlalo mo videong e tla go tlo latela so badimo ba kgona go bolela le wena gape ka ntlha ya bobedi ba kgona go bolela le wena gape ka dipono di nyako le tshwana le ditoro mara ga se ditoro dipono le tsona di tla ka tsela tša go fapana lena re tla dira video le gore ke tla checka gore na ke na le video le gore e bolela ka dipono na ye le gore ke dirile ka Sepedi then nka e attach go yeke gore le kgone go e bona le yona ge se gona ke tla le dira yona e segale gore na dipono di bereka jwang mare dipono ke dilo tše le gore di diragala motho a se a tshware ke boroko nako ngwe le ngwe ge ba rata go bontšha something ka dipono o ka no re o dutše fase whether o mmerekong goba o kae goba o ka gae goba o ka busing gore ka taxing wa no kwa o bona matlho a tswalelega matlho a se no tswalelega o tlo thoma o bona something so dipono re di bona mo ka third eye tla re bolela ka yona re tlo bolela ka di-chakras dipono gape dipono tše le gore di tla ge motho a le mompeteng a kere wa kgotsa le ntho la gore a kere o ka mapaeng a se re tshwere ke boroko then o mare o pontše matlho a gago go na le dipono tše le gore ge di tla ka the crown chakra tsona re tlo tlhalosa ka tsona ke tsela e leng gore gantši kore tše tša o tla mo ke ntho la gore o kore matlho a tswalelegile mara third eye bulegile o bona something o na le tše o di bonago o di bona ka third eye le tše le gore go ka bula matlho ka se di bone mara go tswaletše matlho o kgona go di bona ka third eye ge e le gore third eye ya gago e bulegile go ba le pone tše e le gore o tlo di bona ka the crown chakra
tsona di tla ka tsela e la gore o kgotse motlhomongwe o mompetseng goba o dutse mo dutšeng gona o ponye matlho and then o kwe moya wa gago kudu batho ba ile gore ba na le dimpho tša semoya spiritual gift o kwe moya ola o etla o sepela ka di-chakras o fitlha mo chakreng ya mo the crown chakra then ka nako tse dingwe ebile o ka re moya ola o tswile mo mmeleng and then ebile o bona kare o kae wa go bontšha tša wa go bontšhang tšona goba o ne o fitlha mo the crown chakra then o thoma o bona tše o di bonago ke ka mokgwa dipono di tla ka gona ke tsela engwe le gore badimo ba bolela le rena ka gona so go setse le wena motho wa dipono go ba bontšhe ntho anyway o se ka ignore ba kgotse le gore go tswaletše matlho wa bontšha something o se ka nama wa se tšela fase wa re a se selo nko engwe le fase nthowe o nyakiše gore na botsebotse badimo ba reng ge e le gore o swantse o sepele o ya go consulta mo consulta gona gore ba kgone go tlhatholela ka pono la o e bonego dira jalo ka gore ke molaetša wa botlhokwa ntho wa go botsang yona nako tse dingwe e ka ba molaetša le gore o lebane wena nta gona santse dire ko wena wa motlho mongwe ebile ba bontšha ntho e le gore e amana le motho o mongwe ba nyaka gore o thuše motho ole ge e le gore o bona o šireletšegile o le protected o ka ya go motho na ba o bontšhitšeng selo se ka ena gore ba mpontšhitše 1 2 3 gantši badimo ba nyaka soo mare go fila gore a se ke tle ke phethela badimo a se ke tle ke thosa a se ke tle ke bula moya e re ke se ke ka nama ke kitimela o dira dilo wa kgotsa motlho mo ile mafelelong batho ba nketa ka pele ntho o ka e dirang kore motho la o dirang o ka mo rapelela like ke rata go fa motlhale ke rata go boela back mola ditorong ke bolela gape le ka tsona dipono ba kgona go bontšha accident e tlhagelela motho mongwe maybe ke motho wa family goba ke mogwera goba ke motho o šoma le ena goba ke magišane ba go bontšha motho la a kry accident ya ba nthela gore ge e le gore motho o tlo sile ena mo e le gore o ka kgona go mmotša eng o ka mmotša mara ge e le gore wa fila gore a se ke tle ke nyaka gore batho ba tsebe gore nna ke na le mpho tša semoya wa tla kgwetša ebile motlhongwe ebile mafeletšo ebile ke tlo bitša mana ba ka gore motho la o ka mmotša maybe yena o ga botse that's why ba bontšha yena gore motho la tlo kry-a o tlo dira like 1 2 3 ba nyaka gore o mo protect o mo šireletše mara kgwetša o nagana gore motlho mongwe nka mmotša yena ka re go mmotša motlho mongwe ena a sepela botša ba bangwe ba kgauswi le ena gore gape motho o mosoleso o nthušitše badimo ba montšhitše se le se ka nna gomme ebile o kgonne go tla ona a tla mpotša ga a le ka go mprotecta mare ya bane ga o tsebe gore na bana bala ba botšang bona pelo tša bona di jang ana ba go ratana goba ke batho ba go selekana nampile ba reng ba bona gore okay go ra re wa bona jwale a re motleng ka pele gore a sa tla sa bona nampile lo tšao di a tswalelega pono tšela di a tswalelega ka mokana ga tšona ya ba nthela ba se bo montšheletšo se ka ba lehu e ka ba bolwetši maybe motho mongwe a lwala e ka ba accident maybe motho ona maybe a kry accident wena ka ge o le wena ngwana wa badimo o kgona go bona o ena le moya o tlo tseba gore wena o na le maatla a thapelo se o swantse o se dire kore o swantse o kwatame ka dikhuru o lete candle white o rapelele motho ola o nna ba bontšhena gore accident la ba rileng e tlo motlhagela e se ke ya motlhagela le golela ba bontšhe gore o sa tlo tlhokofala a se ka tlhokofala goba bolwetši bone ba bontšha gore o sa tlo lwala ge bane bile o setša thomile go lwala motho ola a fole ene ge o ka mo rapelela motho wa dira dilo tše ka moka tsona tše ke di bolelago ke a go botša o sa tlo fola as long as wena o sa doubt go rapela o sa doubt gore a fa e tla ba tsona mare ge o ka se doubt wa ipotša gore wa motho o fola ka mokgono ka mokgwa ke mo rapela ka ona o fola gore amen wa bolela le ka molemo rawa o fodile ke a go botša o fola gore amen wa bolela rawa accident la e fetile e ka se diragale le ga teng ge le re be le accident ya meleko ya meleko le ya boetse morago mo e tswang gona ke nnete accident la e ka se diragale and ebile a go botlhokwa gore o tlho boela o ya go yena motho la motšara wape nna wa mpotše 1 2 3 ebile ko o rapeletša wa le se motho ona ba a lwala le wena wa mo tseba wa tseba gore o ba a lwala wa thoma ga a seno fola wa gona gore gape gore o fole ke ka baka la ka re ko o rapeletše ga ba nyake seo badimo ga wa tshwanela ke park credit ga ba nyake seoe ga ba nyake boikgogomoši ga ba nyake boikgantšho wena ka pele ngotlo no tseba wa fetša wa leboga badimo ra ke a le leboga ka matla a lena o tla ba botša le modimo ke a o leboga ka matla mphileng ngwana gore ke kgone go rapela motho la kgone go fola ke a leboga ge le kgone motho la a fodile tsela ye nngwe ya boraro ye le gore badimo ba kgona go bolela le wena ka yona ke taba ya intuition a ke tsenang ka e bitša eng ka Sepedi ke lekile go inyaka le mo Google a kgone e kry-a rona ka Sepedi na intuition e meana eng mara intuition before ke ya go intuition ke sa bolela ka moya gape
ya moya ke tla boa beke go yona ke boletse ka ditoro ke boletse ka ditoro ke boletse ka ditoro ke boletse ka dipono a kere e re ke go intuition intuition ke na le go bitsa gore ke an inner voice intuition kore o tla kwa ka re go na le kore lentsunyana le lengwe so le le sesenyana le la boletiana so le bolela le wena lentšu le ka mehla o ka re le tswa mo pelong o bana ka mfasenyana ga pelo le tswa mo chakreng e re bitsa re ke the heart chakra gantši batho ba ba le intuition ke batho le ba na le badimo ba metsi ba re ba bitsa gore ke batho ba ba le mandao ke bona ba ba le intuition so go setse le bona o na le mpho tša semoya ande o na le mpho ya semoya ya mandao o tse gore badimo ba o itheletše intuition ya gago ba tlo bolela le wena ka yona o ka kgotela gore mohlomongwe o na le mo yang gona maybe ke partying goba ke moketeng goba kae mo yang gona ande badimo ba tseba gore mola o yang gona o tlhagela ke bothata either bothata bo tlhaga o le tseleng o saya goba mohlomongwe go boya goba mohlomongwe bo tlhaga o le gona mola mohlomongwe gana molana batho ba le gore ba tseba gore wena o etla ande go na le di-traps meleko ye ba go beetseng yona ba tswara o etla o sa tlo dija dijo tše re dirile 1 2 3 ka mogare ga tsona nampile ba kgona go botsa ka pela badimo gore o seke ba waya one kgotsa yona inner voice e go botsang tšhelantšhe gore o ska ya so ka nako ntšhi re dirang re ignore ande ge ba ka re ba bolela yona ka intuition wa kgotsa le gore wena wa ba ignore wena ga ba ile hloko badimo ba ngala ka pela gampe badimo ba mandao nampile total intuition e lago e ka sa tlhola sa bolela le wena ba sepetse badimo ba intuition ba mandao ba kgona bolela le wena ba kgona ba protect badimo bale ka gore ba kgona go botsa mohlomongwe a kere o kgotse o dutse ka ntlong mohlomongwe ba gore go na le kotsi engwe e tswelelang ba go botsa ba re kotsi šiwe yetla emelela mo o dutseng gona goba dira sa gore le sa gore le sa gore gopola kgale mengwaga ya go feta ka re kgale man 30 years ago gopola go nako ngwe mo le gore ne ke dutse e be le mo motseng o moswa kore ke tlo thoma go dula mo ke dulang gona gane jalo e le motse o moswa mo e leng gore o sa nyaka go developiwa jalo le jalo gopola tše ngwe ke dutse mo lebating e be le thapama la bona e setse le selemo ka ma 6:30 to 7 go sana le setšanyana mare le sofio ka re le tlo tshwara so ke dutse mo fase mo samenteng mo lebating ba mpotša ba re emelela mowe go na le noga e etla ka motsekotse tša lebota tseba gore e sa tlo go loma ene ge ka go loma o ka se phele emelela ka pela ka se nyatše ka emelela ka ba ka kwa morago ga ntle gana mola ba rileng e gona ka ya ka checka ke nnete ke ikreile then ba re ke bitša batho bang ka mo next door ba tla ba nthuša ra e bolaya gore ke ya ntwela one go bontšhana gore intuition e very very strong ba bolela lena badimo ene go ba theeletša ka mehla ba tla go protecta nako ngwe a kere mohlomongwe maybe o kgotse le gore o bereka go ngwe goba maybe o filo tsoko and then maybe o santse o tsene ka ntlong e ngwe e itseng goba ka kamoreng e itseng wa kgotsa intuition ya go botsa gore o ska tsena ka moo ka nako ntšhile ba kgona go botsa gore why o sa tshwana gore o tsena immediately ba tla go botsa gore o tlhaga sa gore le sa gore goba go na le negative energy ka moo goba go na le spirit go na le spook go na le eng jalo le jalo e theeletše intuition immediately ba re se ka tsena goma o seke wa tsena o ska rata go ba curious wa rata go tseba too much go bona too much o ka rata o ka ba curious o tla ke tsheola ka nako nngwe ande ebile o dirang o ko ba le badimo ba le ba gago ke ka mokgwa intuition e bolelang ka gona so badimo ka nako nngwe ba bolela rena gape ka kgara ka lefahla mara gantši ka lefahla e tla ba batho ba le gore either ba setse ba kore batho ba le gore ba na le mpho ya seprofeto ande ba e leng gore ba setse ba barotse moya ba butse moya wa bona goba ka nako tse dingwe motho a sa tlhabula moya wa gaga mara o goletse ka kerekeng tše e leng gore ke dikereke tša metsi o tshwana kereke tša tshwane bo ke sa rate mention dikereke mara ka gore ke bolela dilo tše di botseng ka dimension o tshwana batho le ba goletse ka dikerekeng ba ya dikerekeng tša bo ZCC batho le ba goletse ka kerekeng tša bo apostolic churches batho ba ka ba goletse ka mo kerekeng ya semoya ba phela ka semoya ba phela ka metsi a la dithapelo le yona matswai ale dilo tšela di a thuša kudu di bula moya so motho ona automatically moya o no bulega a sa tla ya thwaso a sa tla ya go bula moya semmušo mara kgotse moya o gare wa bereka o gare wa bona
o kgona ra le sepela ka mo toropong ba mmontšhe a e kopana le motho mo ba mmotse something ka motho le a mo tsebe o no kopana le after mmotsa raga sesi wa mpona o tla ntshwarela o se ke wa re ke o wela ka godimo o se ke wa re ke a o phaphela mare ke bone se le se ka wena gane jalo ke motho wa badimo ke a bona ba rile ke go botse gore 1 2 3 then wena o tshwanetse gore o phetha ka mokgwa o ka mmotsa o ka re bile o kopana le ena pateng ga o mo tseba ga o reng bothata ka ba o ile gore wa mo tseba o e leng gore o ka mmotsa a phetha ka mokgwa wena mmotseng ka ona goba o mongwe a ka nna a sepela di fetišetša pele ora wa pene e leng mpona ke so ke thušitše ke mokete yena o bolela so ka gore a sa tsebe gore batho bale ke manaba a gago a sa tsebe gore yena o biletša manaba yena rata o no o bolela botša batho re la tsa moketekete ke ena nthušitšeng ya bane o botša eng manaba a gago goba ba ile gore le ge be se manaba mara kgale ba sa iketlile ba ipotsa ra a bone selo but the minutes ba bona re wa bona le rena ka tla re bonela batho ba o yeta pele okay ke fetša gana mo ke ditsela tše nne tše le gore ke bontšha gore badimo ba bolela jwang le rena a kere next time ke tlo di eda ge ke tlo bolela ka especially ke bolela ka batho le already ba šetše ba tša go thwasa goba ba šetše ba tšo bula moya goba ba šetše ba tšo barola moya wa bona gore na badimo ba tlo bolela le bona ka eng leng and ebile ke tlo ba ka nako ke tlo tlhalosa le gore okay ge ba bolela le wena so ke badimo ba so ga ba bolela le wena so ke badimo ba so thokoza ke a le leboga ke leboga kudu ge le tlhaletše video yaka gomme le ska lebala go subscribe la like my page bell ye le yona la itlika mo we la ikgotla ka monwana gore ka mohla ke loada video le tsebo gore aga ditaba di gona gomme mo comment section ke gopola re le še di-comment le bolele le botše dipotšišo mare be potšetše le gore di sepedišana le topic ya rena and go ena le ntho e le gore o rata gore ke bolele ka yona ke sepele ko re dia research ka yona ke bolele ka yona o ka nna wa ngwala mo then ka lena matšatši ke tla dira video yeo thokoza ke a le leboga le ipsene ka tšatši la lena thobela